Hello, hello. Muntina so pi ule now tu ni hichi tu anangai za hichi video na vi ho so sinabon sao chunga pakai minin ki pa thu kain sei nom ki ni him tu ni ko hi pha chom cha adin minu mi pa ten za te ho kha na adi minu mi pa khang dong ti ho en ipizia cha te ho kha na dinga language nutrition kiti hi poimo ham hichi chu ipi hi za i atile cha te ho kha na dinga poimo ham ti topic mang cha hi pha chom cha ni ki holim khom diu a hin him adin nutrition iti tinga a hi le ta asa azong nutrition ita asa hoi na dinga mi hem kha chu ahong khan le the na dinga chu chapang kha chu ahong khan le the na dinga chu ne le cha hoi hoi balanced diet tui zong hoi ta adon ngai ipi ham ni le cha pha ni le cha hoi hoi a i hin wa wa hi chi a ko na chu hung khang wa hulen ta adult hung hiu a hin na e chu ke le hagaw lama zong ivet da hele an pha hagaw an bible isimuwa pathin thu ingayuwa pathin wa choila isauwa hi cho zo sia hi ihung ki wa te ngai le hagaw lama ki hal thea hagaw lama ki no the a hin hi chi bang chun emotional nutrition hi chi zong hi nu le pa te hon I cha te ho a pha I ho wa nu le pa te ho ikina na jing lo wa nu le in sunga safe environment safe peace and calm environment ipi inei wa hi le cha ti ho emotional nutrition a hin hi si banga su cha ti ho adinga ta asa akhan le na dinguwa ne le cha hoi ne le cha tu poimo bang le thagawa akhan le the na diwa apil hin the na diwa hagaw lama ne le cha pha ane diu poimo bang le emotionally a chu ibham stable a hi the na diwa nu le pa ti ho Ibol diu tam ta calm peace environment ho ipi diu angai chat banga so hi chi language nutrition kiti hi research bol ho china thep na het gila ne ho in amu do dung zuiwa chapang khat ibam anu ade sada amon aha se pe no so hi chi language nutrition kiti hi itsa te ho inu anu naw pusunga I oi sunga iwo ba pat sa khu hiti sung le I oi sunga iwo sung le ahong pen do zo critical sensitive period kum thum chan adi asra kum nga chan hoi ta hiti language nutrition hi hoi ta iwa asinga ipi asinga ahi le hiti sapang ho so I di zong le ipiam Pauli ham lama zong lunggel ngai to lama zong nu le pa to communication lama zong nasata ipiham hitabang kipelo ho sa nga improvement no mahiti win he language nutrition no ipiham iti ahile missing metim hon asay dung zui win adin izati ho atam thejana ahi thejana ki ho pizing ke adin I oi sunga now ivop zong so face to face a ik ho ta banga he nisi a he minu te ho en ik ho pizing ke wa I oi sunga I khu inga mo wa ipam face to face a ik ho pi ta bang wa hi nadam hinam na phat hinam ipi na bolem nei mut mama in ka hin ngai se ai lo wa le tau khom hi te ka hin tau pi ding hi ti a he tau zong I tau pi ziu wa nisi a hi I hope pizing ke du hi poimo ta khat a hin him chukit le Ibol and I hope pizing hilova asopi au ma hi zong le asopi ho au nu au pa ho zong I oi chung a hi a khut I koi sa I tau pi sa hello na naw na dam hinam ki hon ka nga jing ve kain tau pi jing ve kain ngai ve ti a hi I sei sa jing angai jin he chukit le mi pa ti ho in zong izitiel oi chunga kho inga bova itsa aping lai lo itsa atinga itau pi kyo hilova nisi ahi I holim pizing diu hi chu language nutrition kiti he aze chu chapang hi I oi sunga au ma par sa anu le apale asopi ona hon a hopi hana a hopi jing ke a hele hi phating le chun hi chapang a hong ping do chu hiti language nutrition to enough nutrition ahin mu the ahin ne the hetin helgil na ne ho en miching mi thim hon a saving him chukil le adin I oi sunga om la hi zong le
la sa pi a pathin thu se pi a ho pi jing ke adin a hong pen do ti nga hi zong le mi nu ti ho hi atam zo hi al hang pin inam sung wa hin ka be na a hi le ki boy thei be se a I to ding I tham ding I de asim ding I cha asim ding tam ta hi Poimo sa ji ubin I cha ti ho eye contact pi a face to face a ki ho pi a face to face a I cha ti ho to ki ho pa he ho lim pi pa he pha itam pi zo po win he ti jin tunin mi no mi pa khang dong ho in I oi sunga nazi a oi sunga now set avop lai na ho pi kyo hilovin elo le mi nu ti ho in I oi sunga a jing lai za I ho pi kyo hilovin a hong pen ha ti ngo zong le it is sensitive period 0 to 3 years 0 to 5 years a sunga he ASEAN lai wa zong he ni se a he eye contact face to face a he iki ho pi jing wa inui pi wa la ho isa pi wa rhyme so isa pi wa ai lo wa hele taw no ho iman pi wa iki che pi wa quality time hi iman pi te ke dio ha ho wa I ho pi wa hele hi chi language nutrition pa cho ha pi I pi thei I pi wa hele I cha ti ho cho I pi mi chi language enough language nutrition nei lo ho zang lo ho mu zo lo ho sa nga hung za chom te du hi ti hi mi ching mi thim hon a sei zo hen hem chukin le ipiham a sei banga chom tu lai hin mi no mi pa ti hom boy le zong le han I sa ti ho hi hoi ta ipiham ta sa de le cha Ibol pi kyo hilova ha gau thulanga I ti ho kyo hilova emotional stability ne then diwa nu le pan ki ngai lo ta ko iman kyo hilova language nutrition jong hi ha pi ai pi wa ha hawa I ho pi wa ha bi ham communication ha bola I bo chan wa hi izati ho chu a hong khale to ki na ham le paw le ma boy jong pon tin ai lo le they are stable emotionally atin hina emotionally a jong stable child hong hi vintin chukil le nu le pa te jong positive attachment connection haita hi chi ki ho pi jing ke chanu cha pa chun nu le pa tong communication haita ahin ne connection haita ahin ne du he tin jong ase win he chukil le he chi kyo bo hilovin aham thailo ai lo wa hile a pau ha ti ho jong hi ki wang le in te tin jong mi chi mi thi mon ase win he hi chi a hi zen tu ni hin mi nu mi pa khang dong han adi a language nutrition ki ti pa he igel kho te wa I oi sunga I cha e ba pa sa hi I cha ti ho hi mi him khat iki ho pi banga he iki ho pi jing wa la isa pi wa I taw pi jing wa ni sia ai phat za ham khat be hi set the party bol wa I ho pi jing wa a hong pen tha zo phat ting zong le face to face a eye contact nga hi ni sia ai minute za ham khat pung za ham khat be hi sa te to ki ho lim na a hi ni khu khat ting le a hong le ting le I pi a hi ding na de yam ti ho zong niao cha hi a hi zong le I sei pi jing wa I ki ho lim pi jing wa enough language nutrition hi la sam lo hela hi chi language nutrition ki ti pa la sam lo hela I pi wa a hi le I cha ti ho hi pauli ham lang hian lang emotional lang hian lang connection lang hian lang I pilam hi song le boilo hela ong khang lin diu hi ti hi mi chi mi thim hon amu do ole I piham a hol do kha hi zia tu ni Khou hi kahin share hi em hi ti thu anangai za ana vi ho zo si pathenin I cha ti ho pi jing thei ding le I piham chapang now sen ti lovin I oi sung am na lai pi he de ham ti lovin how lim pi jing hui te ti pa kai mina a chain dinga kan te mano mo he ka ki pa e amen